खुरुमजरी ISTV की मणिपुरी पाउमी इंग ताबीर बपुनंग मपु तराम नौक्सरी हौजी फाबगे मरेबा पाउदा SBI की डेप्यूटी मैनेजर ओइबा मियोय अमना नोंगमिना कापदा नहा अमा लैखिद्रे अमदी मसागी ओइजबा थिदुना सोंगथोक सोंगसिन तौबा मियोय खरना MPP मंगहलबनी हाइना पार्टी की प्रेसिडेंट जुगिंद्रोना हाइख्रे हौजी पाउ संदोंग पिजरी ngarang ni midang saurang na pong tara makhai mukta ba adwaida Imphal West District ki Lamphel Police Station ni manung janba Naurem thongda miyoy ama nongmaina kaplam madagi laikhidraba miyoy adudi Salam Prasanta chahi kunmanga apokpa S Tomba sanga ngai useko dagini hairi ISTV News na phangba pawda nongmaina kaplam riba miyoy du police na .32 gi license nongmai ama amadi I-20 car amaga konana fare hairi Faraba miyoy adudi Sabungmam Budhasandra Sahiyang Khaitaru Apokpa CS Babudon Sogolban Tera Lukram Lektagidi Mark Hauzi Deputy Manager SBI Branch Lemakongda Leibani Thogdogasi Laikhidraba Salam Prasanta Galonina Mamanaba Taretka Kar Anida Naurem Thongnomda Lakpada Sabungmam Budhasandraga Gari Maning Handok Hanjin Tawada Ningai Sangdana Rakpadagi Thogdogasi Chokibani Hari Laikhidraba Salam Prasanta Rims Ke Mokta Post Mortem Tongnabagi Damakta Thamkhre Lamphel Police na case amalokatuna misi asigi matangda thijin humjin bagi thabak chathakre hairi Amarumda Salam Prasanta Mihar Puyarinda po phongdoktuna sanga ngai mapada miyamna tidim lambi thingbagi khongjang pung amarom chatharure mafam maduda Nauria pakhang lakpagi MLA A Suvasandra amadi Pasoi Kendrigi MLA A K Mirawai laktuna miyamga wari sanakre tungda miyamna lambi thingbagi khongjang sangsilamba du handokre Thogdogadu Haktengana Yaruba, Laikidraba, Prasantagi Mamanaba, Wahemam Sana Halkobami, Amana Fongdorapada, Makoi Muitarena, Kar Anida, Tera Romdagi, Uripok, Norem Tong Tamna Lakpagi, Golai Amada, Gari Mamai, Tenina Honabada Togo Tokibani, Mokoi Taret Adu, Sang Mai de Pangtokpa, Isai Amayang Nabagidamak Japani Hairi. Masagi Oizaba Tiduna Tongtok Tongshin Tobamio Karana MPP, Manghalavani Haina, Party President Jugindro Nangasi, MPP gi Yankai Matoi Suba Mapokumon Thoram the Haikre. MP election ki candidate Oigadaba Mui Ani ki Mingsu Laktokre. Mikalasagi the Mak, Inner Manipur Parliamentary Constituency ki the Mak, House Party ki President Oriba O Zugindro Amadi, Outer Gina, Sandal District ki Hikapokidagi, Laikham Kaipuni, President Jugindrona Makatana Haikibada, Manipur Miamna MPP Buthaza Duna, Mihut Kayarak Takalakre. Mai Paglama Matamda Masagi Kanaba Yengduna, Atopa Party the Songkipa Kaya Yaukre. House MPCC ki President Oidibati and Haukibasi Party ki ticket Mai Paglambani. Langtaval Kendra ki Karamba o Joysu Party Asithadotuna Atopa Party the Yaukibadi. Asigumba, Richingba Saba Mueka Yaukibadagi, Party Asibumiam Nushiwalapani, Mangraba, Tazava Singh, Hanjan Hananaba, Mangromda, Tangchilakli, Heidi. Diwala Singshina, Magi Kudong Chow, Pangabidokta. National Political Party da Nakshal laga Kudong Chava Bharat ki dayada ID Center da Paliba Sarkar do Madugi dayada Hingani Havigi National Political Party Napsal laga Hingani Havigi Adu we wakaro do Aduda Kangi Bedagi Sitrakpaniana Logjage Lona Manipur Party da Matam Sang Sahi Mapan Chumna President Wanoba I Ati Panzaroy Wozoi Mana Party Tadoga BJP Yaw Masi Magi Ari Plitava, Adumba, political party Mada Magi Tazabal Electava Semasina, Prazana, regional political party, Yomba, Adumba, House, Wongrani, Habi Wakaldo, Duida, Kogi Sitrapanen Logay, Adubo, Hauzikti, Manipura Lero Praza Singina, I Ishan, Isabu, Romdom Lesovang Ambagi, Madugi Wakalo, Natragadi, Ego Himbi Aro Habi Sapum, Live Semasi, the Iluinaga Hantak. MPP ki thado ibe MP ni se sukjo chedna prajana akoi de mandate pirakani habi thajabadu MPP ki president amoina aina ngasi mayamda ma koi ki media ki thongda ai haijari Salai Holdings Private Limited Bothokpa Mathang Sahi Calendar amasong diary ngasi Chairman cum Managing Director Narengmam Samarjina release tokre Tera adalaiba Salai Holdings Private Limited ki conference hold pangthok ki bathoramada Vice President Board of Directors singna saruyaki Thoram Asga Mailenena, Salai Holdings Private Limited ki Managing Director Narengmam Samarjina Paumi Singh the Fongdo Kibada,
Salaina eco-friendly oiba polam singna mahut sinanabagi wakhalonda polam sing puthokpa hoduna ima kaichelda wana saba dustbin atoba matamda kushinanabagi thaurang leire. Ngasi fongliba diary asisu salaigi craftsman amasung artisan singna wada haktuna ahanbo oina diary lising ahum maipangna puthokle. Makata na hena apaba mongda puthokna bagi thaurang leire. Mashina ekoigi haisingba sing utpaga loinana sintha amasu pibangamlagani haiki. Diary sigi magi makhumda ahanba magi coverda yekchariba magi budogi magi saglon amadi ibudongna piriba khangaliba mayamda lebak mayamda khangaliba paujel aduna la kauba uya amana masi awang kabudiga hawlaga masi malem aikhoigi nungsiraba iri pak iramdam nungsibi lekola sida anawa yawol ama soidina purakbani hage puraklagani haibagi oiba madugi oiba nungi wakhalon adu koi pongdok sabani. United Forum of Bank of Union na India Pumra Sangsileba Khongjangi Sarok Ama Oina Union Asigi Manipur State Council na Sinduna MG Avenue de Leba SBI Bank Manungda Wakan Mifam Tathakre Council ki Chairman Soram Bijoina Bank of Baroda Dena Bank Amadi Visa Bank Punna Bank ahum Punshinaba Ashina Miyamda Zaun Awaba Bigani Haiki Maru in a population jingsi 70% di Kungang de Lay and then 70% sing si population si Yona Bidamta Baroti Maru in a rural area da branch being Atoba He na Hangdupa Darkar Oi Maru in a being Ama Hangduni with the Kungang de Ladiba Tunganba private sector, agriculture sector, the small scale village industry sector Masi Ladiba Mayam Sing Sigi Lonji Yonanaba Apikpa Sentangda Apikpa Sendoi Lauraga High River Barot Pumba Sakun Nabi Damata Bank branch Hangdoksi corporate houses singna loan Lautok Sing say Mokoi the Gi Yam Tuba a two matamda huge bed loans here recover to you. Revenue Department na lising ni tarataro ke megitang tara mathoida kaukiba LDC ki post haidoktana lairibasi yaringde haina ngasi return test successful candidate of LDC Revenue Department lising ni tarataro base na press club ta pangthokpa pawmising unavada phongdokre Union Asigis President Thoksom Chiranjena Revenue Department na kaukiba post kayagi manungda fall haidoktuna thabak tawkiba yaukre Amoromda handak December ke tang kulumdaida cabinet mifamda LDC ki post asi kakle haikre cabinet na kakiba post asi ki matang da sukhanghaningi sabsaba response phangdrabadi ban tongnaba sem sari hairi appointment phangdana thabak kabu yawrabani LDC na hojibokta dum namjal thambiba miyam gi numichi da su chatlure honorable CM na thamopwase sigi SIT unit ama semi election code of conduct lorakanda moi tigat halani haire moi honorable CM haik matuina tigat le tiga November ki tarik kunga mapan sida moi media da thadore release tore magi revenue department gi laukiba post kudi makse aran bam ta yaudre haina press release tore haujina muk ngang han gi tang kun ma thoi December gi sida cabinet decision loga ka answer script hobol lairam de haire akoina thamjini wafam di moi decision laukiba cabinet ki cancel to wafam se handopiu warba kuina ngai jaraba kugi written successful candidates revenue department gi se Simtang consider to view Poggi Marthan Atenba Bregam Tang Luxury Christmas somebody Anubu Chahigi mega offer Pijari offer sing adudi Wagoner rupees 51,500 Alto 800 rupees 36,500 Alto K10 rupees 36,500 Vita Brezza rupees 15,000 Zaya rupees 44,500 Swift rupees 26,000 Celerio X rupees 46,500 Eco rupees 14,000 Lakaduriba 2019 dagi Garigi Mamal Hengacharagani Masigi Mamangda Akaknaba Matangi Achowa offer asi Lobi Ho Stern Motors Maruti Suzuki Arena W Square Home Spa Kit. Give yourself a spa makeover, all in the comfort of your home. W Square. Why wait? Preventive cosmetology now in India. Tata Gitanish, a Tata's product, India's most trusted jeweler, opening on Thursday the 27th December 2018 at Thangmaiban DM College Road, Imphal. Lakliba December Gitang Kun Gitaret Sagol Sel Numitta, Thangmaiban DM College Road, Imphal da Tata Gitanish Hangdok Charagani, a Tata's product.
मियाम द खंगनजबा चरु मई थादोक पिगनो लौफम द चैखाइरगा माइक्रोवेव डिकम्पोजर सिजनदुना लेपाक लेहाव हेंगत हंसी Saru mai thabana saru da yauba pambigi machinjak ayamba manilomduna manghali loinana nungsichu molhali saru patha laga amuk hanna khojin basina lokpham da organic matter hengal hali saru lokpham da mo hanjal halachi Maryland Home Healthcare Service. Post vacancy. Name of post: Home Healthcare Nurse. Qualification: A&M, GNM or BSc Nursing. Experience: 1 year minimum. Number of vacancy: 50 numbers. Salary: 5,000 to 10,000 rupees and above. Walk-in interview today onwards till 10 January 2019. The office of first floor Axis Bank Building, Porompat near Jennings Hospital. The Blossom School, a home away from home, is a place where the young come to realize their potentials and grow into well-rounded individuals capable of materializing their dreams and talents. We focus not only on academics but a wide range of co-curricular activities, all of these when it matters most, the early childhood years. This is why we believe that well begun is well done. Come be a part of the Blossom School. Kanghanjaba Salai Agro Products Private Limited na aikoi gi nungsi jaraba yenhomi singi mafamda hangam maru hau yangang ahingba amasung akangba sing ahingba amasung akangba chakhau pureiton morok akangba kangtak gihu jira amasung badigo maru na singba pothok sing asigi supplier kaujari akuppa marol gidamak pijariba address amadi phone number asida contact tobiyo Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiyu Break matungda taram na moksari makhataba pauda Visnupur District Administration JEO Visnupur amadi District Youth Affairs and Sports na punna sinuna Visnupur Mini Secretariat Complex laiba Panchayat Resource Center ki holda Class 10 amadi Class 12 ki parikya da 10 position fawu ki manung daleba Mahiroi Singh amadi afawa sanare sing da kudolpot piduna pungnin thogatkre ngasige tharamadu da Visnupur gi ADC and Gojendro JEO Zone 4 and Tikendrajit AC2 DC Lindana Singba Myoikyana Sarogyaki Kangpopi District Headquarter da Christmas ki thauram mapung fana pangthokre thoram adu da 95 wa Assam Rifles ki Post Commander Dr. T Lumkim yaungna tongan ba myoi kayana sarogyaki Ngarang til Thawal Police Station ni manung janba Thawal Khetri lekai dagi hauzikna Thawal hau khada mayum panba Khuman Them Ningol Yumnam Ongbi Joy Premi Chahi Kunmanga Mapureba Yumnam Benisan Kobi Nupi Ama Mahaki Kada Thoriyanuna Siramle Thawdogasi matangda Thawal Women's Police na case amalokatuna Asib Haksang adu lokhalaga Janimski Mokta Thamkre Nupi asigi makubok Manembok amadi Mapureba Benisan Police na fare Thawdogasi matangda ICV News na Nupi adugi imung manungdagi fangba pau amagi matung inna laikhidraba Joy Premi sei mangagi masanupa mahundoklami hauzi tha ahumgi angang ama naupuri mahak ngarang nungthil pung ahumrom taba matamda imung manunggi miyoisingda telephone toroktuna khanna chainabagi wafam phongdoklami hairi tungda Joy Premi thoriyalaga leiramle haiduna Thawbal District Hospital da nupa mayumgi miyoisingna pukhalambani thawdawasigi matangda Joy Premi gi apopi KH Sarojini na phongdorakpada Misi asi chingningai oi maramaduna atuba matamda mari leidaba authority na thidotuna janariba miyoising ain gi oiba chapchaba cherak pibiyu haina phongdorakli cha doinu ba icha do moina mara langjan mane ne moina soidaba ki icha do temaga bani ai moi mathan na sijabanate sigi langla langjin paja na icha jigi noi bu angta thibiyu Wangjing Tentha Kendragi Manung Chanalariba Texam Makale Kaidalaiba Haining Soy Maka Laipak Lokon Asi Isaw Dagi Awaba Kanana Bagidama Kunja Singna Angamba Sanfam Kainaduna Lokon Asigi Akoibagi Policing Champion Kre Kunja Mana Fongdorapada Lopari Kungi Matakta Oiriba Lokon Asi Isaw Awaba Mayo Angduna Laliba Si
कोहन्ननबा थबगसी पैखटपनी मसिदा मतंग बांगलखिबा टेक्सम गी प्रधान इबोयाइमा अमदी लांगाथेल गी जिला परिषद के मेंबर एस सावो देबी यावना जेसीबी मतंग पांगबिरखिबा सिंगबु थाकटपा फोंदोकपगा लोइनना लोकल एमएलए अमदी लेंगाकनासु मतंग पांगबा याबा सिंग पांगबियु हाइखि कोई मानरगा लोरकाय मानरगा थबकि सुजरी अदुबो अखोई हाना ममांगदा मियंग चंगबिद्रगसु हौजौजिक्ति सरकार की माइगेदेगी मियंग खितंग चंगजनबिरगा आसि मपुंग बाबा थबक सुबदा खरा मतेंग पांगबियो हाइजनिंगी तबुदी अखोई मखोइदा चैबंग हमजदे मरमदी मखोइदी सनागी तांगबंदा फंबने अखोइदी लेकुम लेनांगदा यावोलगा लेबनिना मखोइदा अखोई मुंगनबंग हमजदे तबुम सुम खोइदगी अखोइगी माइगेदेगी हाइजनिंगबदी लैरिबा मफम मसिजु अखोई वांगिंग केंदा केंद्रगी मनुंगदा चनबा लकोल अमनी अदुना लमदा मसिबु पुबिरिबा नुंसिजरबा एमएलए की साइबदगिजु अखोइना खितंग मतेंग पांगबिरगा प्रजा की अवाबसी वहनजनिंगी हाइबा वाखलोनसी आई थमजनिंगी डायबिटीज किडनी फंक्शन टेस्ट अमदी लिवर फंक्शन फ्री डिटेक्शन कैंप अमांगसी कावेश्वरद लेबा 7MR की हेडक्वार्टर दा पांगथोखरे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सेल इम्फाल ईस्ट अमदी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी इम्फाल ईस्ट का खुसनोदना पांगथोकिबा कैंप अजुदा कैंप असिगी जवान अमदी अकोइबदा लेबा मियोय लिस्ट चहुंगी मथक्ता फ्री डिटेक्शन पांगथोकी 7MR की कमांडेंट एल प्रियादर्शनीना कैंप असी पांगथोकपगी पांदम करिनो हाइबगी मतंगदा वाफम कया थमलगले हेल्दी होइना अखोई पुमनमक लोइनमक अखोई सिपाही सिंगसु अदगी अखोई लेरिबा अखोई फैमिली पुमनमक मयाम से मियोय सिंगसे हेल्दी होइना लेबा दरकार ओय हाइबगी वखलोंद सिगी कैंप से पांगथोक चबनी थौबाल डिस्ट्रिक्ट वेटरन टेबल टेनिस एसोसिएशन सिंधुना मंगा सुबा थौबाल डिस्ट्रिक्ट वेटरन टेबल टेनिस टूर्नामेंट ngarangdege थौबाल वांगमा ताबदा लेबा डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस इंडोर स्टेडियम द पांगथोखरे नुपागी सिंगल दा एम सना जावपा अमदी नुपागी डबल ता के बोबी अमदी ए के ब्राजेन गी जुराना विनर ओइख्रे अपुनबा नुपा प्लेयर कुन्नसौ यादुना रिक राउंड द सचकिबा टूर्नामेंट अदुगी लोशिनबगी थौरमदा डीटीओ ओइरंबा एम मनी एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट एम श्यामानंदा अमदी इंटरनल ऑडिटर एस निंगथेमना मरोइबा मियोइसिंग ओइन सरयाखी मकोंग मथंग ताराबा सिंगदा मनामथुम सिंग यंथोखी लोशिलकपदा मरोइबा पाव अमुहन पिजरी SBI की डेप्यूटी मैनेजर ओइबा मियोय अमना नोंगमैना कापदा नहा अमलैखिद्रे अमदी मसागी ओइजबा थीदुना तोंगथोक सोंगसिन तोबा मियोय खरना MPP मंगहलबनी हाइना पार्टी की प्रेसिडेंट जुगिंद्रन हाइख्रे होजिफाबगी ओइनादि SCB ने पिजरी मणिपुरी पाव पतांगा सरोइजरे मियंग ताबिरबा पुनंगबो मुकाना खुरमजरी